bamba ke la ngigijime namatende isikhathi eside 8:30 yami isikhathi eside ngifutha ngilamba futhi phela nginitsheleni kathi ngikhuluma into engiyaziyo ngifutha uyabona mawushumayela ulambile uba nolaka ke nje ngathi ya khona bazofa asufa ulambile kodwa uma koya if yabo mangabe imali isi right engathi ungafaka isandla ephaketheni shumele ngesingisi uthi praise God ngase cover right uzozwa ke a principle uzozwa ke I remember one day bengimenywe sentin ngiqala nqabe ko 2004-5 ngihlupheka kupheda mangiqala ukushumala kwekhona umfundisi othi Zondo ibreakthrough yakhe yeza ngathi ngiyabuseka wathi ungabuseki isibusisa sithandazelwa kodwa siyalandwa cela uyizwele. This is a principle, rule number 1, isibusiso asithandazelwa kodwa siyalandwa.